kaino ia tu I lau whaafunga anga I le nei fo I tae au ma lole soifua manuia. Alo mai o Talala Radio Samoa. Ua matua I le fia le puleganuu a Southland I le whaau au pea ona faaleanga o le falelētaua e nofoaga faitele le olo I Riverton. Sa o whaamtalanga o le post le puleganuu na whai ai lunga le Facebook. Ma fua lava lea I le faaleanga so o falelētaua le olo o whai wai ai le puleganuu a mea lava ia yaisa taimi e toe langona I le au faaleanga mea. Le whaingatao le ai o se falelētaua. I ata ua toe faasalalau faalau I tele o mawai ua faaleagaina uma le uoli pepa o falelētaua ma o vaainga nei na iai le tae au na nafi. Ina ua muai a sia I le kilingi. O le faalua I leo na tupu I totonu o nai vaiaso. Mai le puleganuu o se faanoanoanga tele le leva aia le leia nisi o tagata lautele o falelētaua foule nei I Taramere Bay. Le aisa tūlanga e masalomia I le maliu o le tamaititi tolu tausanga le ana maliu I le aso le tausanga fou. Ina ua soa I le taavale I le driveway. O le whaalavalave le nei na tupu I koa, ma e maliu le tamaititi ua I le falemai. Ta ua mai ai ele I umi se taimi na tau fia ai maliu. Na whai ai maso enga maasani ma ua whaamaunia mai ai fo I e leoleo. E le o iei se tūlanga e ono masalomia I lona maliu. O le whaalavalave le nei le tausanga fo ua so ngi ai le isi fo I tamaititi. Le ana soa I le taavale le driveway masterton I le aso le kerisimasi mama liu ai fo'i. Wa Faasolosolo manuia le pepe 5 masina le ana ave I le falemai Darkaville ma manuaga ngā I lona ulu. E o mai le taimi e tuu faatasiaita la fou o loo su'e pea I leoleo pe na faafifeo na faamanualia. O le pepe o le ana mua au ina atu I le falemai whangarei ai ele I toe suia mai I le falemai o tamaiti I Aukilani. E le o tele se tala mai leoleo I manuaga o le pepe ma le mea utupu pau o lea wa Faasolosolo manuia. O le vaveawa na nafi na taunu waile tamai le ofisa leoleo ma le pepe o maliu o lo I totonu o le taavale. Tolus fun ma le fitu tausanga o le tamau o tau fia pe I lalo vaavainga leoleo ma o lea fo'i wa Molia I le fasi o ti tagata. I lona udwa I tu I luma o le whaamisilonga na nafi na saa ai ma le whaalau I lo na tagata. Ma o lea fo'i na taa uai o lea na mua ave I le falemai le ua Molia motonga fitinga ai ele I tu lai I luma o le whaamisilonga. Report il One News sa lo ta uai le fia le au aingo le ua Molia a o tu lai I luma o le whaamisilonga na nafi. Whaamauninga mai leoleo le ua Molia e loa le ua maliu ma o lo fesoasoani nei le victim support I le tinao le pepe ua maliu whaapea lona ainga. O lo whaaua o pea suenga le nei mata upu ma o le aso 5 o Februari e toe tu lai ai le ua Molia I luma o le whaamisilonga. Wa Molia le gasegase na ia toe faaoolima I se tasi o tagata I le falemai I Middlemore I Aukilani. O le tolu I le afiafia na nafi le ana tupu ai I le falemai ma ua toe Molia I leile li ilua skutolu tausanga. O le ali e tu I luma o le whaamisilonga whaetu maloi manukau I le aso. Ma tala mulimuli, toe paule nei o le aso e faaali finagalo ai tagata lautele I le pili na tele I na ese I finagalo le Treaty Principles Bill. Tu la fono faaofi le nei o lo ai e toe tusi en whaamisilonga. Ma o le ana sa vavali e le whaitau wafe te ele tu la fono. I le taimi na pasi ai lona ua I whaitau ngai pale mene I le whaai ungo le tausanga tālu ai. O finagalo faaali o whaia whaasanga I le pili le nei o lo whaaulu online. Ma e tāpunia le avanoa mo tagata I le toi tasi le minute. Tā le se fulu lua I le vaveawa nā nei ai ele I tuuina alo I atu I le pale mene I le asoa tae au. O le pili fo ile nei ono o matua I te e ai le toa tele o tagata Maori. Ma o le tākuni ai o le avanua nā nei mo finagalo faalia o tagata lautele o le a faatalia I loa. Isi ilo I longa le komiti pea ma le ono masina e tuu faatasia ai. Whaiwa toi Talala Radio Samoa, manuia tele le nei aso.